Chief Executive Member jang Kasihil Autonomous District Council ubah penyacing si ulang bakajing mi kajing kena bakadon kata kenhun kabla terekam kum kada barsnong HRR koloni kabla terekam nado usnam arjar njau ya kabla aibor taka resolution kabla yasai nda UIM katre jang District Council hakto kapor ubah dairu UMLE bamanta jang laban constituency ubah sanbor sulai UMLE kepentar umkra ubah EL heg bat utau self style Hetman usanta kumandas bantrikam kumbatrikam kidor barsenong jongkar di dustur kasi habere berkene nakaliang bak penyat ulam ham balar kene kakonhun kadang terikam hadu menta nakaliang ka council kan sim dak senjam ki peteng ban ujoru dak jahar persa yakini kibriu namar katkum kriti dustur bat kendon terikam jongka ke edisi barkum juru kaag jaka hima melim kamsa ya kino ki bomdai na kejat menrekosi manbad ya kekerdan rang bak senong susu ulaong malad kini kibriu ki bomdai na kejat menrekosi ki kuat banong rang bak senong ki mlak setia dalai ban manong rang bak senong hapo ki put sensiar ki wahap hapo kejing pejing mi jaka district council pat long la dai ki kuat long rang bak senong kilak bandai long la se habang lades lane awas bengkol ka resolution ka baki sign house nam arhajar nyo kidang penkenya ka ain riti sensyar tenrai ga jungi ka bangila buat di spas nem ringkat baki jing penkup bon di council ngimban se nakaliang ka council ban sim dak bating kawe ngan hab ban batha yo secretary jong ka council ban file ka FIR kini hibre kamut yo new self style claim hetman uban issue yakini ki certificate ban yo trading license ban yo labor license ban yo kino ki kot kisla let's see what ban yo epic hey kani ka ba kya ba ubriu bam tip wan shong na ene ki issue certificate ki yo epic ki yo kat ya kata ka political right ka voting rights ka bangim tip ukhang ni usa ni ne uwan na te kum ya kataru ka pendu no ya ka hok political rights jungi ki bladon aslam ni te kum ya kaniru kalong very serious but ngimban seban ya dah penting nakaliang ka executive committee ya kata ngadang syui tang hakim media kikot kisla kiban bangi ngin sutu kadai ke airu ngimpat tip te labu appointment kawe ka seng bhalang hitu kinwan kendu ingin minta lai beje ki kuat bani keren ni kata te ladaki kidon kikot kisla ba pen shisha le se bakla jakumta te ngi nakaliang jungi ngin sutu kai ka bangin shime ka rai banya chakman te henry hadu menta ka bangat komen dan ai kan nunu ka kubor habedi kata na ampat dala diru kum ki kita ki duler ki kita ki kot islam ban penshisha ban pen scam ba la aibor kita ki society ki president secretary ki members jongka R&R colony hang te po renja bakin isu ki nosi te kumban shupen kan maru menen kasngi nakaliang ka dorbar shnong renja kala one delegation ringkat baki senglong kami ki seng samla ke executive committee ban one ban tokit nangiru but ngiru ngi pen scam be halor ka notification ka bala penmi house nam aja ka kendai house nam aja ka kendai kat kum ki records ke ba ngidon nakaliang jungi nakaliang jungi la batha ya sim melim hatu kapol acting chief pa im ainam ban penbek no yo put sensyang jong ka dorbasnong renja te hakabidi bakani gajing penbek put jong ka dorbasnong renja ngan shpentip ipi uput trekam put sensya jong ka dorbasnong renja katkum kan notification u February arja kat kendai kami ngi kadai kawa dem tring bat ka GSI office lum renja sep ngi kadai ka dong renja lum shngan yakhap bat ka MES syate kawa dem tring bat ka shnong umpling syate ka renja main road yakhap bat ka shnong pokse te kamut hapo jong ni uput saudong ka R&R colony kala kenthuk te ngila pen scam ya kan notification ban penbana ya uput sensya jong shnong but umdan chu bala ban
ban batai ya ka jurisdiction ya ka put sinchar pat jong ka RR koloni ka bandai Shabar jong ka dor bashnong renja kamut ka shnong RR koloni kala hap apo ka jing sinchar jong ka dor bashnong renja nadu snam arja ka khandai but lapen scam ru ikani dek executive committee but kumju ru but what ya ka kerteng ru naka R&R koloni lapen kelas syakat hem renja kat kum ka proposal naka dor bashnong renja but hadu menta kila don ru arngut kirang ba dong ki bat rekam ha ka tu gadong te menin ngala ai khoble ya rang ba shnong ba naka leng ka shnong ka la terekam bah hakini kisnam but ru ki babon bah ki nong shong shnong hang tu la dai ki khasi jungi la dai ki bam dai ki khasi ru haba ki don kam kanu no ka snot kila lik pan bet na rang ba shnong mentah kat kum ka recommendation ju kirang ba dong te kani ka pen I ba kini ki breu ki ba shong hani po temrenja ka bangi ong menshua ka arana koloni mut kila burom ya ka jingsen shar shnong kat kum kiriti belapen kup board hapo ka United Khasi Giant Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 but kumju ru ka Hima Melim Act 2007 te ya kan ye so artatin shu henry habangi phai pat ya kita ki jingmi khubor baki don kita ki jingya soy bala naka R&R colony society bakin la ben issue NOC tat ondang la yo let's say ki documents ki kot kisla ki ba pensisha kata ngin salah benshim ya karai kumno banyak dan ishkman Handrai kan ka resolution ka ba la sign dei ba hek ba di long kumtaru shimbe let's say baka don kumtaru kum kata ka kot kumbala yo jingtip nakaliang jongpi nakaliang jongi gi kwa kranshai pide MDC na pide EM na nginempet ya kata ka bala henry ngikren ya ka bamenta nadu usnam arja khandai kimla shu ban issue NOC kimla shu ka role ka jongki akwa ban kranshai kini ki breu ki ba don hakani society ya kale niam le rukom nginem tukulare kata nginem korbare kata pila bandon ke society pila bandon ke komiti kano bapia don benpet ya ka baha kamiat jongki paramaki hakale niam le rukom henry haka sinshar ka khadar de mangi ban sinshar ndai maki kari khasi kamdei ka ri Bangladesh kamdei ka West Bengal kani bakin sinshar maki dei mangi ba sinshar te namar ta kadaw kani ka notification ka bangila pen scam house nam arja ka khandai nga kwa banya thu bakadang yang hadu menta but ngin sanang penbana shu issue shu notification ba kino ki baya palat na kani ka bangila dap kedo mangi ngin la manshim ting kat kumki kendon jongkaan ki bak pen ken ya kani ka order te kabut shwa ya ka sa ya shwa ki accept na mga empat yi ta ka kot kawai la di nga kampat don hata ka snam te onda ngalai I ta ka kot le si pila ban ai shalu ngala ban comment halo kata nrei da pikeli ke ka stand ke jungi ke isi ke executive committee ba menta pat ngimla ban pediang bakin INOC kita ki breu ke bamdeki try mulu laniki try shno kalau boleh parang squad kali kalau kita konkursus ke pawi ba ini arngot rangkap untuk headman boleh nonton yang bagatiga arar koloni ko kala bele tak koloni tumpu kapau kalau bakini kila tausno bolong dak cuman cur sui baik berbasan bo kat mana hatu la mo mono ban tausno tau hak area ki ba ko pi uput sensyar jom ke KCC ni sensyar kun ka bor ka bala penkop hangi ling baka 6 schedule te la ai boringi ki MDC bangin tauan te kumang laong ngila don ya kani ke United Khasi Giant Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act kani kabatay ba ukhasi ujongi la ai bor la pen scam ya ka jing trekam ya ki practices ki jong ki khasi ki jongi pi dangi crunch pangka ka jing ruspa kariti dustur khasi kalau ka bayar hadu kata kawai na kata di kasin syar khadar tenrai sinsyar khadar tenrai ka bangidon ka dena du usim kumi upet ya ka it ka hima usim ukumi ubala aibor ka district council bal ngila codify ling bakani ka act kamut ngila ai sanat mangiya kisim pat kilet ban sanctionong ban
shnai uput sensyar jong kishnong but kisiem ki ai sanat ikishnong te kani di ka system lanika tradition ka bang ibut haka sensyar khadatan rai ka jungi te ban ong ba kita kat kum kata resolution dang min arjar nyo kan penyap no ekani riti dustur ka bamla ban tang da ka notification tang da ka resolution arjar nyo bakin sign utau hetman ba kita ki member badan buram jungi hata ka por kanam la ban long ban penyap no ekani riti dustur jungi ki bangi la bat bala practice de ki spas nem but ngiru habangi keren syapang uput sensyar umdan ain sarkar jela umdan sarkar ain India ban batai start eka riti sensyar jongki khasi jungi namar ngingi don yaka Ilaka Administration Act but hapo jongkani ka Ilaka Administration Act lala ban aibor yo sim ban bu ikiput saudong sensyar yikishnong datang usim but menta ko mga lai thu ip kanin notification how February arja kakandai la notify nakahima melim naka office jong acting CM tu kapor pa im ainam ba uput saudong kas jingsen syar jong kashnong darbar shnong renja kini but kini kiput saudong kila kentup lang ya ka RR koloni ka bangi ong mensyua but menta ngi ong ka tem renja te ngatrai kelasai ka tu ka kanam dan syuk kanu ka ba dang sutu baklan te stang ban up ita ikot kan kong iban de vila on